Ngiphinde nginamukele ngenza ukuthi kuyona i-channel lana-ke udaba oluthinta-ke uMbuso Khoza laphana-ke njengoba abalaleli bokhozi FM laphana-ke baye-ke bafa uLwembiza ngesikhathi-ke umculi we-world music uMbuso Khoza ememezela-ke ukuthi-ke usethi Khumu laphana-ke ekuvolontiyeni ohlelweni lukaDudu Khoza iJabula Uthule ngoLwesihlanu. uMbuso Khoza uthe useyishaye noma useyashiya kuwo lo msakazo ngenxa-ke yokuthi-ke usezogxila-ke kakhulukazi-ke ekuzithuthukiseni ngokwezemfundo. Uma-ke siqhubeka ngenza kwethu-ke uma simcaphuna nje uthi-ke manje sengibuyela-ke ezincwadini njengoba ngimatasatasa neziqu zami ze-masters degree emkhakheni-ke we-music theatre. Uthi-ke ngibone-ke kumele ngazise wonke umuntu-ke ukuthi-ke sengithi Khumu. uMbuso Khoza uneminyaka-ke engu-47 uthi-ke waqala-ke ukubamba iqhaza okhozini kusukela-ke ngo-2016. Uma-ke lolu daba ngenza kwethu-ke siluqhuba luya phambili laphana-ke uthi-ke baye baqala-ke ngengosi lapha-ke esihloko sithi-ke ijadu le-Afrika. Sokhumbula kahle-ke ngenza kwethu-ke uma uMbuso Khoza-ke esashaya lona-ke lolo hlelo laphana-ke ijadu le-Afrika ngaphambi kokwenza-ke ethi-ke ikhosomba lezi ngcithabuchopho laphana-ke uthe umuntu-ke ambonga kakhulu ngengqayizivele-ke yethuba lokuzwakala-ke khona laphana-ke esikhundleni-ke somsakazo-ke omkhulu-ke emhlabeni jikelele-ke umsakazi laphana-ke uDudu Lady D Khoza. Iningi-ke labalaleli likhihle-ke sikanandi isililo-ke ngokuhosha imfe-ke kwaleli ciko laphana-ke. Uma siqhuba lolu daba abanye-ke bakholwa bedilika kulona-ke Ukhozi FM ngokuvolontiya-ke noma ngokuvolontiyisa-ke ingcithabuchopho-ke efana-ke naye uMbuso Khoza iminyaka-ke emingaka ebebambe noma-ke eloke ebambe lele kulona-ke Ukhozi-ke futhi ebambe elikhulu iqhaza leli uma kuza-ke ezintweni zesintu laphana-ke. Babuye banxusa-ke ukuba-ke abantu kungalindwa-ke ukuba uMbuso Khoza aze adlule emhlabeni ngaphambi kokuba-ke abongwe ngamagalelo akhe-ke awenzile noma-ke eqhakambiseni-ke amasiko nomkhakha wezobuciko kulona-ke Ukhozi FM. Bonke-ke bathathe noma-ke bonke bathe-ke bebencela-ke kogwansile kuyena-ke uMbuso Khoza njengoba simazi ukuthi-ke isintu uyasazi njengoba-ke ezazi naye. Banxuse-ke ukuba-ke aqhubeke nawo-ke lo msebenzi-ke abewenza-ke khona-ke noma-ke abewenzela Ukhozi FM ngisho-ke nasezinkundleni zokuxhumana njengoba sazi ukuthi-ke ukhona nakuzona-ke iy'nkundla zokuxhumana. Ngaphandle-ke kokwazi-ke umlando-ke uMbuso Khoza ungomunye-ke wabaqambi-ke bezingoma-ke ezahlukehlukene abahlonishwayo kakhulu-ke kuyona-ke iyona-ke i-country noma-ke kulona leli laseNingizimu Afrika. Amagalelo akhe-ke aziwa-ke ngisho nasemadlelweni-ke noma-ke nakuyona-ke imidlalo yakumabonakude naphesheya kwezilwandle nakhona-ke kuMzansi Magic ikakhulukazi-ke iShaka iLembe noMkhokha The Case lapho-ke abedlala khona-ke indawo kaMaphalala. Ngenza kwethu-ke akuzizwakalise-ke nawe umbono wakho-ke ngalo lolu daba kuyona-ke i-comment section uma kukhona-ke ongakuphawula ngalo lolu daba lokushiya-ke kwakhe lapha uMbuso Khoza kulona-ke Ukhozi FM.